no kana bahau ako bwandi monishi yani go buchoke njira burite itere uru utibwa atetwa eto mulevi muntu bangi aetwa ambi utibwa atetwa uru aretwa mantu amengi muno na mantu yonde awetwa aure agekaumira mutandaone yani we Facebook auma arekana neo mantu ya Instagram mantu ya yangi arekana acio uti muntu acokeria no uti muntu aruma alikana abo yakari ou na arekana ayo uno ekaya active kana yekana ena lot of idle time no tu respect the president neta kuona inyoto bengi ya no na tumandu tu tono tumandu tu iko kinya wini ngwa kwitu mandu twingi muno twithira twi Facebook ne ntiomba kumenya lakini wewe ukoona kamandu kanini tu kinya wikira coffee nine uyu ni mudhuria sana ya mudhuria to an extent that ndakauchu mwikira kana ariwe na muno lakini wona muno ndakaiko watwa ndakauchu mwikira mtandaone chirite ka abductor iye kwa detention without trial no ntu itara muhi ikwari na gintu getwa detention without trial watawa uwe kwa kamiti ukenda kweta kuorera nao na ukamiti mwankalira akawa na kwenda kulukia lakini katibenja rwekuya mantu ya detention without trial iya umireo na sheria yo mtu wake yakowatwa abatu iko kotini within 24 hours within 24 hours kwa it means oyo atekobenya katiba lakini ukagulika na itra 2010 ya twa campaign ira katiba enjero areo no atenda katiba it means kinyatha ya temiendete nonto ikuya nethe kere president njara ne moere njara ora uwa weta gwetheka antu utheri utubu lazima Kenya kuri ntwitwa rule of law ikuthia ta sheria na ingita constitutionalism no ikuthia ta constitution urekuwa no kumenya we arakinyite thai rule of law na uleleneo kulwa no kuatire inya owe ke omurumanga we studio thai ugituraranja omba gwitha weterio ukabeta no kaura lakini ugutumbo kiria Kenya no nto ndamu freedom yani freedom iruyero na ndamu ijogo biwa the tree of freedom is watered with blood baba ingi muno bakwire itara kurira katiba baba ingi sana bangi ba maimed bangi ba bonjwa ko kinyeye neo manto yana yo yekutha ya freedom antu batikira bakendelea kurwa ora mumu ya rwire nyo itara ryo Gen Z icho the current icho the modern day mau these are the modern day mau na kuringa technology kinyite na AI utumba ku reverse kwi manto ye yabati go tumbo ya chokia nyuma au ya kinyite atumbo choka nyuma ko president ke mwadvise ni ankimwira nareke kuriakta kitu manto ya twana ya na aba Gen Z nareke kuriact ena team ene ne muroyo mu advice ai political advisors economic advisors cultural advisors uti advisor atiri ku bantu babo ndo bawe ibagwite omwira lakini kwerekana ati atereka kwibawa atereka no nto bawa na ichi bonde Malala a reform UDA the secretary yes when born itaru president ya Western Malala andikire wa talking president without God talking president ya kuthia talking tour kende ya Western and now at least we can have some peace nonto president ya ira tulimatoe ashes na tutia to ashes what does that mean ikomini gutikio bona kiria bandire kwirigira nonto talking tour eu talking tour no ira ya public show ya kuija na tuge as my council said ni ati
ndinde thugania kenda Kenya tumba gukuria president uri kuna baraba keja baige mifano ya atiri president ni gitanya ria Uhuru mbonete president yukaneo pass council ni gita ria Uhuru mbonete president agita mutandaone yani jwa kameme akarandi bwaraniria ngukarakara ndiguru imte kuri muno lakini inkarite gita ria Moi na ndi na ume no ndaringite kura ria mbere 92 kwija ujo but the sitting president riari nyegitha ria KBC ambise Moi ekuruka hou ukaruma kumenya Kenya ni Moi wathanaga ugachoka kero rais Moi alikuwa kanisani mtukufu ende tia karande ugo karau ango mwira your excellency umuria joka bura bwa kunde chai nteto ira ni too close president nyabande guru ingi even the developed countries bate ande kakainya email they even don't write messages na thimu na tutebona akiri live social media platforms bari chiao nilira mtu akwenda kueja na state of undress lakini our president through system chiao na devices kambuga na gichongo gikiega he has stooped too low in the matters of social media to a point of gutwika muntu ordinary what am I saying kinyake ja kwithwa kwina njira ya kurespondi nitubatere kuona parameters mwana akanganira iratu biyethe ati tuika ethe ni gwikira iratu kinya nchambe kathute uru ria ntirite tuika nionjene ninya mwana ekira nguchi ethe achoka agekira iratu ati tuika ethe ana tulinduga one thirikari ikathithia abductions nonto abductions na kuraga ana ba Kenya tiondawa ya thina chiao nonto bonde nonga bothuranu amwe bara bonde bari thimu mwana wonde thomia IT aninge ba abduction tuku imwe turira tukirikagia which is not practical. Two, even the Gen Z also bara bathomia IT unambi they should also be very resilient and wise in misuse of knowledge because kinya kethera kuna a lot of moral decay in our country. Morality has gone too low. No mwanka mwana inyawe ngwathugani. How better can you use knowledge you nkurukie kumetumira in the negative side? Gikuongera uri no kumenya yora wimbo wakili akiwa alwa na event president twatenda kwiro. Don't you think Gen Z bakinyite anto nonto rira bari utumirira batumirire face to face ana babangi muri bakwire babangi sana na nyaba ayiko bana tukomeye nabari mu kadai don't you think ana iba kuona na ndito atumiria torawe kana tujukuwe tuiko mali ende katutumire inyera twenyo yonga power na babenyo nonto batu watumiria no urawe kana ondenda kuga atiri this is ni onjere kwa yako view mantu mbere Gen Z ndomba kuga woni from the point 1 tukiaria mantu jagithera finance bill na njire mwaka nengi uni mbona kaja muchiari imbona kule antu batumirite Gen Z betu ana betu ba propagate njendera bakwenda nontu kinyante to ire Gen Z ya listete ire benda kaichinchwa bakurikia kuona bakora kwa muno bakira bara batumirite ibo bafaindikire Gen Z ira ya streetine na bara bathomi batina ngugi na ndi nabo na wakirie nabo anto batumirikira ya kuruchia kwaria baratuika ibo bakua na ibo bathithirwa jau jonde indi rachia kuganyo mwega yathirwe ene kuru ibo baanire na into binene kuru njenera karechengi nonto kuru chia wathithirwa inyo rija jamani fandi barakara bachengi atia bira bandi mandaga finance bill we kwa shelved bara bari na aja waome ibo tuonere betonya thirikarine bara bari bengirwe pero bana incompetency bengiro na nyuma ujo bachokwa na njare engi tiga weto tiga waziri weto wa kilimo mithekari nturiri no tachokwa na nyuma bau bange bonde ona ndini maritho bachenjerie turi ndiuga ujo kana ndiuga ujo ya mutongeria ndene miru ana betu ba practice muruire jura jombo tumatudo tudina very few casualties nontu gutenje nuruona ka mukathi jo chamba baraba muthingatite bateo no mwanka kendo ukra no general no mwanka udo no keria njeci eku au nuntu tu na voice yengi etie kumara streetine etie gutumira IT
itegwikana mathandukune itegwikana marieto na gwikira rutongo ngoji na kumwethia ekiri mpengo na ari mutae. We have a different voice ira yomba kuigika by the world and the situation. That is voting him out. Ndiuga atiri munjenzi wonde na mu Kenya na mu Meru ure wigagwa nenda goruru bwa thirikari umia mwiri tutho twina kura na kibandi tumuvuti auti nikenda tu omba gutuigwa na language wingi but on condition and say itukuthura muno no ntuitukira president yuzu na athani bawe kirira barega kuthithia IEBC in time. The council also tell us to akinyau iri short of no nturi muntu kwa kwithwa IEBC eteseti kuri antu barari gwaturu constituency nuntu merigije gya kuganwa Southment irimwe na ito tutho tuna ijiri nyara mbuga ndrenda agati ntekona igembe centro ni ari gwaturwa utecho agati. IEBC nuntu nio the mother and the backbone of our process end. Mwicho wetu ikuenga mtu na kura nonto athuri na kura mwicho wetu tutemba ko muimpeach sawa sawa. Lakini nalo kwenda kulia kile kinyo akili ya kutendere no kumatia elimu obonko to kuwa Mr. Jeremy tuna voice yes ngoma voting the president out. Lakini okay akumenya dai mapema it's only 2 years tukitabiri dai. Lakini na kwa tuka ana baiba kuona tongeri kura kuyo kinya kitu yazuka na 3 years utikyo turona buru na nani tutombo kila tu wakatuka rende una ndele mwaka twetere mwaka miaka 5 thire yake tutakulinga kura baka watu gende bakaba utwa pengine ndirengira bomba kwa rige no kedra bomba utendeka basi ya rige tibongwa utumba ana baba jensi ni ana bathomu okay agurika na ana we bara baukumire standard 1 eitarake bake 2003 thai bo badrite university na ne na by jobless batina ngwe tibu ya dinderless jobless tribeless tibu na bena kithomo na ibari na very high expectations kieruto ogya kurikana 2022 au thirikari kethira youth mkokoteni mama mboga boibo baitha baki mama mboga bottom up tuanzie chini tuitetie uru ndupo bo baicheru twatonya eyite usevia kaite obokwa baya betera mwako yo mbere 0 mwaka yo eri 0 maisha ya kuuma no menya ba thimuro kuona baika matana achuira tiga baurite kaba uridi ni aciari tibu barumo abakero nya baeta KFC beta bakaranguku bachoka batura na thimu baeta na Uber tibu kwerikana ni umano ntwana bau bena akiri nyingi muno na kila kwende kwe muntu abasukumite kulingana na kuona uni ibari na group chiocha mtandao na group hiyo mbo connect chiongwa ibomba kuimobilize batiko mobilize muntu baka umabongo nyumba bakaromba fare cia aciari kana barabe na towe kidogo batambia chio be ya town kabare bo kinyonkingwa kabare be kuibo itaika no ndo mandu abakuona thirikari kibwithia for example iba kuona cabinet yari kuo kutari mujenzi nyomwe kutari mama mboga kutari mtu boda boda menya thai batikuo ndo kuona na utengu icio creator ngwira cio creator actually slavery no ndo akulitwa Kenya baika yua Saudi Arabia na baita Saudi Arabia beta kwa ndwa ba house girls mtu aruma na degree mtu athomete na degree akiora kwenda ngwe Saudi Arabia na Qatar na Dubai akijana na Dubai ajuna passport au kuma nyumba atweka house girl akaambia kwa mistreated ni mtu ana degree. To me you think we slavery it actually to me human trafficking kuyokianto ndeku obeki andinge wita kulitango imbe and to create jobs. Now create jobs is very easy. It is just about creating industries, implementing programs yasha create jobs. Kidra kabe serious na ile sio beta types
county aggregation projects ila bawa baka in every county cha ku aggregate crops industrial parks pakethi bombero create those industrial parks bachireta in every county she create employment baki akumba ku reduce energy power cost of electricity cost of power industries ikokira na chiokira ikandikana ba nukuona baki akumba ku revive economy tourism ika thrive industries ika thrive agriculture ikokira bakaritanana that agriculture is good bakarima na bakabwithia value addition anabaume abona ngui lakini nonto by so concerned with power ichoko kiwa mutongeria things about the next generation politician thinks about the next election do baba ko dai barona ka think about the next election 2027 but ko about the next generation na akona tabia bena cio cha kuretha yangari neuro utikumenya into kwirigo bakara nthi ofisine bathwane manto ya wananchi no kuona programs aba kubwithia inyingi itiwe thought out. For example, the housing program, it is a good idea lakini aliliora kuimplementwa facadly muntu urakurita mbesha uragoyita mbesha every month ate benefit from that money simply muntu gakuiwa no ntu mbesha weche yukwa yete yaka nyumba u atona gintu imuntu ngaka nenkero no tukumya no ke akwalila mantu very critically nyumba most likely ka urani tonga most likely ni tonga bikomba wa afford nyumba ikura no ntu ero urite 500,000 deposit ri mama mboga kalitana kana mtu wa boda ina kalita 500,000 deposit it means muitongora no wakalita 500,000 ayuke nyumbera akombole muthini ura ko problem wa rera yo save housing otemu solve so jensi to me takwende bamobilize muntu it is only that they are fed up with the government they bona government itukuthwania mantu yo taxes irabere ya kureta akwaria na mukenya urandiki thirikari kana inya private sector dai babengi bawatambushara negative muntu ena loan ya ngari ena loan ya nyumba ena loan ya sofa set ena loan ya munda no kuitwa SHA no kuitwa housing no kuitwa NSIF NHSF into hiyo ndio yaitwa actually akwaria na ba employed most of them are actually crying. Most of them actually they are being conscripted into slavery. No ndiri whether wande mushara ngiri 50 ukona deductions yokinya 40 wati wana 10 kinya ni atoweta itango ine kinya productivity utoba kwa productive goine so I think tendency yake no raba atoe akuruba barakora batene na jewita street ine kana ibathwani to fight during our time torira katiba tibu barakuruki bati baba barwira mau bona independence konje sina yo kuona they are the new fighters na fight the current fight will not be physical it will be technological bakara na karamu na thimu na ino mitandao ino ndwegeta na nyakura za 2027 ikaruwa mutandaone na jensi no kumenya the average population Kenya in 19 years. That is the majority of people are around that age. No kutara babe under 35 between 18 and 35. There are more than 10 million in terms of voters. Na baki akwa kuringa kura po no bakaringa in that the direction they will choose to kuringa. Direction baka decide kuringa. Direction ndio yashinda. Okay. Yes. Thank you so much. Well, only my they are like modern day freedom fighters. Mugambo Yes. only
so ukira kuku babu ukira so babu na gwakire okay na ndinde ndiuga untubura ni kenera nundu muchiari ndina mwana na tomwe na ana bakwa thai all of them guthe mwana mitaba bote na kibande mbau na ndi that agency au wote tena mwana riko ndiuga mutongeria kiwango kia uhuru are the immediate former president of this country sentiment jeria itari praised bwega yari na ni impressed nontu wewe ngwa mwene level yawe augite na kimenyaga impact ya approach ira njenzi bakajukia to me it was insightful na nteko meon tu ndiuga uju as my sons and daughters the Gen Z fight they should also be concerned about parameters cia muntu gwikaria nontu bau barwaga ba mau ibamenyaga bari muitone uria bakaibanga na uria bagaikaria kenda muchunku atabakirie na nontu muchunku uju wena thimu wagwete bunduki no wina ngari iria ugwendi gokirwari karaja wochimani umugi wochimani era gukaritie gukaria kwa mbere kwambirie na guikaria kenda bamenya kolani. Number 2, president na thirikari ya Kenya ya UDA ndienda kuga two wrongs don't make a right. Makosa jairija kaunganwa jatithithia wega bumwe. Muntu uju kuga Ruto masingo imbie gutuma uga Ruto masingo utemwira utengo na njire kumuraga nontu utamutethia nitukwenda kuona atiri miaka iri gwita into drain no tibio tuonete gutibio turona na inyetu bara twathurire UDA twabathuraga nontu bwana betu munjenzi uju wakiri na woni katwerigirite industry ikeja twerigira twero housing igakwa tukona mantu maita jairi tuone munjenzi uthithitie mantu ja civil engineering akiewa gutara chuma bari na mukuru uri orungamirite na ndi mukuru ari girongi na ntindirie kagirengi na ndi tukona ibo twangaratania twerigira bwajairi ana betu bagatetheka na housing ici katuronere bati utetheka nontu mbece ire ciikiri kinya bakaringanira bonthe cia mwiriga gutuguciona process ya kuthithia ite gututethia jeka bau guting'ani twerigirite methondie kuona mbeca ite tuma batu tuthira turi aciari ba Kenya tuthira tutuika tutukomba kurira ana nguo tutukomba inya gwikira ana baba bwega tutukomba inyo bachwira small scale jobs beterete future na ndi guinterfere na ana ni guinterfere na future na guinterfere na batwi. One, thirikari iji ithukia the university funding model na iba tutunyite mbeca through taxation na ndi woni ntikumba murira university na izitoshe ruri rurabatere kuona kumwata na ndi menya ko gutura atuba iri unthekete njara na nyuma no choka na weta na ndio mukumbata na ndio renda ndoeru wate riu turenda kuga uju at least for the sake of this bare othai nguge ithithwe tuone orderliness ya kuendelea tuone batwe taxation mode iguchinjia yaririvu aciari tomba kumba kurwandu aingi ora tutwire kurwa igita ria Moi tuendelea igita ria Kibaki tuendelea ria Uhuru tuendelea na Marandu anga Shisho anga offshore account no tuendelea kantu tutora irindi mwana nawe nacwirwo ni thirikari bura bugatuma tuona bunge jabu funding model ire yomba gutethia mwana oro ni university ni ntubwa ruju ni chinchie ije na help yombo mutethia akona mbeca akathoma bukari anagia na erobu nao nantu ibatige gwikirwo CRB ni erobu ugo gokuraga ana bandi gurwe nontu omwikira CRB nontu bo erobu ron bara bakuru bae mbuga gwe womba go no chenete ucoke umuthingate ati na nguge mbuga thugurire kauge wite na ndio kaethie goka muta uti umutethia nonturi ubatere omwangu gwe wa mugitaga gutingo gyo mwete na no kwenda mbeca icoka uritetheka atia ai ogwikia nga offshore account ri uthethie ni ngiranti bae kinya bo bambe bone brief I would appeal that ore arimi ba majani
na bakawa bakwira bakona ngangiranti anga forgiveness ya arimi ndigwa bugicwa cia kawana cieria kinya forgiveness ya ntu bara ba Europe ni baikuoneka Kenya bara bakuru bakarekua bagatiga kuinyirwa ndi kino barua ba hadithi bara baikuga ina bara bakwenda mbeca bagaita mbeca ina ngukuria cheupe na tutetherwe bwega with my brother the Land Council ndenda kuria atiri ndira mbeca cia mumias bagwita bakerwa bakurekerwa marandu kana bakurirwa marandu thirikari in terms of billions nontu ni igwa babendetie kana ibathirwo bathithirie anga kana anga webuye igekirwa bilioni kithumba ina achiumaga. The question is rĩrĩa gũtuĩka ndu bakawa KPCU bakurekerwa marandu jarimi barekerwa ja miras na ni thirikari karia ina achiumaga rĩrĩa tukua KPCU angeria KMC anga what have you mbeca ikonora ina haikuma katukwenda kuga gaguti na goodwill ya gutethia ana betu batethaga kiri university programs nontu ni bakurigirwa bathoma thirikari tena goodwill ana bathoma nontu ni baronere bathoma kwina thina so is also another fight or retaliatory fight kuma kirisa india thirikari nikio tumba kuthukia funding model bakaitithia mbeca ci university gukethwa kwina joblessness na kwina a lot of intimidation and fear instilling kiri antu kenda kuthuka na turindienda kuga uju nothing is permanent ntatu ini tonye bwega on record nothing is permanent. Even if President Samuel Ruto na UNDA na bottom up kinya bakomba kumanage gutusenga bagatwiga bagakarame yanke tano ono bageta nothing is permanent. The operation will not be permanent. Let the Kenyans know that. Okay, ndako destroy the udhuka education system. Okay, ndako dhukia nthi nontu udhukia education system ukaekera daktari bakuya kugura antu wakiri bakutheka antu jaji bathuku alimu watu kumenya kuritana architects botuma buildings ikagwa engineer bakugwithe ngari ikaremera barabarene kou mantu ya education funding model ya university imantu very serious nontu natiyo wake kuyange yo yantu batura batukwaria no kuona itare tweta Kenya School of Law tutari ayo mbeca thai mwana Kenya School of Law keke yari free bwithe sare eto sare yari sare kwanza tu ma university bate tu aboerencha kwa tu tonya university the first time tu tonya kato hanenka mbeca ni university thirikari tukanengura ngiri 5 na mana 80 every semester na hiyo tena shakuria na ndio iko mantu ya 1990 na hiyo tena boko akariu tariu university twari ya meatballs bia kuria 5 star yes tar nyo hostel university siari 5 star no kuona dai mwana arito university kote hostel ote untu wa kurara nyumba ingiri twero ya university ote wa kurara 12,000 ile kona ko mwana akinya achwero nyumba wewe na Kenyatta University ari achura na arawitwa K1 na Uislamu ne no ndio nyumba ino mwa mchiari agafonde nyumba ingiri 3 kangirinya eta nara au kumana na antu Islam atonya nabo akanda kwitana mantu anchobi na mantu yange ya mathuku nukuona mwana ora akambia kunywa drug nonto atonyire ku Islamu ne ogibo mwana na tere shukuru. Number 2 help was working very well mira wakabo ya muno nonto bara waya help ya komba okusimamia tumanto twaku no kathomo tina stress no kuona thaiye ndi urirwa kwina model kwina itonga na kwina thini na kwina nini ende kethinya ora koti wire indiscriminatory ino nto uruende kwina itonga kwina thini na kwina ntubate gati na mbere ko determine utekuwa formula itonga bile bibatikirunye biyo in the first place na I don't need help ne ana bara at least ora help ya kari yari voluntary iwe ngoka ukamwa ku apply kana te apply no kuona endo thano kuigwa ina thina wa apply re no gwete kwewa na ugetha we no kuigwa no tongi enough
utikwenda koromba nuni uya help ti lazima orombe tuguo ko wende itonga biongwa githiane help ikairita biongwa bitiromba mbeca iu no imagine mwana etere ru kuthomera na ara Kenyatta University etotura na aslamune mbeca chatuika muchere atina mbia cio murira mwana wengu ikare agarita nao toka hata cukuru kana mbire kunywa njobi na bangi na into bingi mwana ate cukuru. Actually ukiwa in the villages is a very sorry state actually. Okay, I'll go with the statistics kwa Jeremy. Okay, umbitite my own village arathi ngatarana 1 1 2 3 4 anabo kinyamugwanja batete cukuru no twaciari batena mbia cio barira the fees tio thina muno thina ni upkeep bia kure rent. It's a big problem. Kou to me okay, I could destroy education, you have destroyed everything else. Na hivyo tukua that model reviewed either bacho kie elbura ya gari kana barite mantu yako discriminate kwithire mwana na apply kulingana na need ciawe nawe kulingana na need. Thank you so much. Atu mara una ndio tutere na mwingine na tukuona Mheshimiwa Ruto iyaka kolos vote za Mount Kenya kulingana na katika ile sisi ilio na Mount Kenya ni kitu ina ndio nyingi sana na mwaka hii ora kataka yakiwa uliguza mlima yoyo kala yaji wewe kikataku yuguzi na iyaka kolos vote so tuko na kuona ni effect ile ko in case kwa tuka 2007 batu mlima kabisa tuko kwa yani tutena Ruto kana president Ruto kedwario ni effect ile ko kuthira batu kuteke birikari mbakuthira kituretera onimbu ote effect no ntwatire constitution ya Kenya ni very well defined ura resources igwita kwa allocated every county ni gwita kwa na county every county ni gwita gwita inambi allocation yeyo ko 47 counties in allocation chionthe. Number 2, national budget igwite ko distribute on the National Assembly na ka distribute ora ka take care of the whole country. Actually kutagwite ko mata ina president ya kauma. It should not matter at all in my view. Okay, kwithira kwina thirikari responsible, thirikari accountable na thirikari ikurita ngwe ikithia ta sheria na ikithia ta constitution. Kinya president akauma Turkana kana akauma wherever kana akauma Baringo na akauma Mukenya wonde agwita kuritura ngwe whether thirikari ne kana atikuo whether region inu thirikari ne kana atikuo urethe anu aringire president ka utamburingira thimu utarimburingira president no gwita kuritura ngwe we Mukenya. Going back to Mount Kenya, kinya mbere gacagwe ngwa ni ari kuma Kiruto ni ari guthama kuinga gacagwa iwikira kironda nchuri iwikira kironda chumbi lakini inyo mbere ngwa ibari be kuthama kwi mucire muri bari muri yeta wale muri 3 ya withitwe last year no rari munene ura yulindite ni Martha Karua Jeremia Kioni na atongeri babia mabingi bibingi bari ki mipango ne mantu yau nora yabangirwe bibi atumira yundwa ikwithirwa president Ruto ukuma thirikari ne kuyukio nene na ulilo ibao bamuringire kura bire ya na akathurunka eta we thima wa akawa aka launch roye ayeta kangeta aka launch barabara aka na appointment aka launch into bingi aka launch nini aka wanga ndamu ara roye aranga nini kila kitu utinya kumwabwithia no ntubu au antwa Mount Kenya bari be kwa disillusioned ibari be kuthura thirikari ni bari be kuona thirikari utubatethia ni bari be kwambiria ku ibari ba kuma actually lakini nini tukwira beire ejire enga gacagwa endi ikironde tire nchuri riu awate mwangi endi kwa ria imautongelele mwangi yankana saidi
no menye ndi wora Gachagua kuwa antu ba Mount Kenya ibathamire, especially Mount Kenya West both ibathamire Kiruto. Meru bande neko yumba Meru still utumba kuwa Meru ni thamite yonthe Kiruto kana ni tite side iriku. Meru still it fully decided maybe omba succeed. Omba succeed kuona small portion of Meru. Lakini nara Mount Kenya ire Gachagua ire iku ira ne thamire ni etire kabisa. Na inyo wara Gachagua amwire inyaga etaka riukia ndenda ni Kimathi. Kinyaga rege ndenda ni Kimathi amwe the prime minister kana amwe the deputy president ati choke iko bawi betere kabisa. Ointura na Nairobi na chole bakora baingi ni iko. Majority of my friends ibakuma iko. No ke akwali abo unyo abayetira Ruto baiba yoke rumba. Baiba yo munungo. Iba umira una beta. Iba umira una beta lakini na Meru nonto bwa kureta Kithure Kindiki as deputy president na pia kwithira bandu a Meru kwina that divide ire Meru kuwa kirema rimwe ki ya flat itira campaign kura chethira kiitia kia tukunika Meru no ethira ena still some votes ena tukura to Meru lakini chieko otichio chietiriu. Yes, as you can see iboega tukerana gauma magitha ja maingi antu batienda kwirana uma mapema kura chia Mount Kenya as at today no tutenarwa tukuringa kura prospective understanding ni atiri irerio raizi utumba kunjanji 100% that entirely Mount Kenya East and West ni solid block ilikiri opposition. That one is a yet to see situation. Raizi nontu no mwanka tutegendueje kamachi atia. Number 1 tuchuria atiri tukethwa buru turi consolidated mbroku emoja kiumbwa gya nkima kuringa no to the incoming government to East and West bali saindi emwe. The answer is no. Why? Tyranny of numbers ira yari propagation model ya Mutai Ngunyi itiaragia orongo nontu antu bagacoko thaiba na mbiria kuria atiri thirikari ikiumiria kana tukiambiria tano tena na ende na arudi na nini imbi tukuona bumwe tugetera tuona atiri Gachagua factor kiri West Gachagua karikia kana ruketho ruriro rwankunia nibeja kuthithia ungi njensie kweja ekeja muntu akeja na nataka niwaambie mundipigie kura akuniko tuko gatuchuria atiri Gachagua akeja ukunekwa ku nontu no akunekwe akakunekwa politically akakunekwa na njire magamba Kelly Rapping ya magamba akakunekwa na njire Kenya thirikari iria iri power igite riu ikunekanaga na KRA Rapping and other we chant and everything Gachagua kethwa tuo witithitie ngari iji ya opposition the next driver tuchiurie jabatu twakura siasa neri uwe siraikire tuteki nepiki barabara eu Gachagua uwe siraikire tuteki no mbakujukia agetithia rori eu o Gachagua ina muntu wonde wa Mount Kenya waba muri kou ukona kweli ndereba chionde ne wanting timala karua tiba Jeremia Kioni tiba ubange jaba Mutai baba Mutai ngavana atiko bua ndereba ikumba tabonde ikira lorina ya Gachagua na etithia boyi bumwe bwajiri tukambiria kuona happiness na dissatisfaction ya Mount Kenya East itweterete kuona muturi wetu akarikia atia au ari nuntu bwa mantu ja mwana we na uria baukira na thirikari itweterete kuona thirikari kwambirio tonga matha kome bagatutonga ku nuntu kurio bagatutonga turege guthikanira kairi itweterete kuona kindikiri kuija methene ejete jakana gakugwata murano gutibie tukuona kana kwibio tukangia gukego utibie tukangia na utibia gatwira bwaja thatu
itweterete kuona presidential tour, and I pray mark it well urikane una wakiri ututhithirie favor nyuma ya president yeja the Meru tour utwite wana wakiri ugatugoga weja gwita bangi baba tatigire bakwanda muchingi wimbukite no tukenda kuona atiri imbia turetera imbia tuja nayo amekuja kututenga na kutupanga ama ametuletea ile alitenga na akapanga nuntu akeja kuja kututenga na kutupanga tutithikanira tutiganwa nuntu tukenda eja ninkuigwa kirifununu tini mbaninja ndaerewe lakini you know as a leader in Meru ningwitikia uria nkuga ima wakiri nejite na nuntu ejite katugatara makambi nino muntu inyakeja kuigwa aina kironda as long as nakuruga nagongia ntu bakura tutiaragia ciawe mbirine nina wetu uri kutha ini president Ruto itukwenda kuga atiri county government involved allocation is were 15% tema wakiri turenda kurania atiri kiri the country's GDP and utonga bwayo nigana igana ri autobacha bebutini atigi nambi atigi na 85 na turenda kuga atiri tutiariria bebutini muno no bebutini igatibe kuga tunenkerwe turenda twina muntu utikurikia jamama turenda twina mwega jabara bena baba ega jaba riu ne metho na bau bangi bebutini kagitate bebutini nyatukanenkerwa mwizi ontura bebutini kagitate karitango turenda kumurikana atiri 85 wira otiginio no tuketha ni health ni involved otigina level 5 hospitals witio otigina mandaktari za consultants na level 6 kire 85 ri imbito kuona haja Meru kire cancer center yetu kire 85 ri barabara cietu ni gukara bwega mauma urundi na waikirie no ntwire kire 85 itukwenda kuria kire ndam tugitetera ya baichigiria ire tweka kenge yari magona ro tetegete rivers kuri ndamu ingi kari mwane ni muchaina tirategete straight kuri gintu bieto atwiririte biteo itukwenda kuigwa atiri utwerekanie bwega nuntu kwina industrial park yakagwaruire igiakagwa national government ukwijayo ukethwa atirejayo uturikane una wakiri my brother the council utwite aja turikanie kutiga twera mirwa atiri babari kuja mikono mitupu na mwathi ukwana njara inderi kabambiria kuri make bigwende cherupe thirikari ukenda kumenya thirikari ya succeed kaite succeed kana ikarita maendeleo gaitirita umiarire in the first 2 years miaka ile mbere thirikari kwenda kurita ngui itangwe na miaka yana miaka ile mbere no ntu miaka ile mbere nyo ukuma kutenda siasa kutenda ni mibango akembi ekurita ngui na iku implement brake wandikite ki manifesto eku no ntu manifesto ni ario na ni wite twaka ndamu ita waura ndamu sawa sawa in Meru County kide ano endo miaka twethe atona no kena menjete okura kureta mate tokona kwe tractor hii yao ekwenja inja ko au kide akwe barabara wabwite kwenja ekwito kwitha wa mobilize tractors che on the ground okay akwithira ko industry wenda waka twethe atona kiani gitemi ila bakaro irete na ujira royo rikiri utekio zero ndio yete na kuria kuria na murudo thirikari kuritangui iritangui miaka embere ndi mwaka yo thatu no buritaite kaoi mwaka yo ni siasa na yo tano ya siasa kuringa kura kukithia utingwe rito miaka ile na nusu my brother Mutugi ugetera ngui kuirikana president yite Mount Kenya ya marombene oya gwatulia maru bukaromberwa bukaina kwaya abu promise aeta maromba jaja ni agantu maromba raundiere tulenda maromba anga kuira uragwithagia eta nara Nyanza aeta na ekabo kyuyuri mbesa yanara mumiazi arari 150 million in cash ari bera twaturie baringe muraini omuntu alingwa mbesa kulingwa
turendeje na atwire turi aringe arimi betu bakaoa na majani na inyaba miraba na bamira bana laini bonde ni baringe mulaini mpoka wachi baringe laini gutera urire baringe laini ya milioni maana ya watu kaya 5 abaringe omuntu ciao ako kwira nane kanira mumiasi na kuri karaja kari wakili from the view wakili kuri karaja nane kanira mumiasi besha nane kanira mumiasi nara kiumite tutukomenya kuwa akeja kariu agayaku yare arungamio theri kuri karaja je kuona atiri wakili kuri karaja kuri kiri opposition na kitu mingoni Mount Kenya inyatha ni opposition kanambi ndezire kuona je karutu akwenda utoni atiri uri kiri opposition iyo kuthikirwa ya mwana muthuku nuntumbi bara batamuringire raundi bo bakumbenefit nkurukia bara bainite bara bagokira tene na ndi yerero atiri muntu atire burana tuere twake yana kamukauna atia 99 ari aja kwa undi muthoni Biblia lakini kuri ntunkwendo menya bwega turaririe inde political sako muntu kinya thirikari neji ngondo boni atiri no kwithiro pengine rais wetu no gure baiba komenya tochwa bara indi atiri indi aragite nontu bate bawe na itwarigite kura ciangana na internet kiro nene bwa murungu 10 ni uchwaga bara Jesu ugire atijite bara bega ejite ndu baba orite kiri siasari na wina kura ndebene ubai kwambirio cwa bara kwacindana na boka no teithia baba utethetie kenda ba uteithia kairi thina ni atiri ni gintu kwina political arotiri kuna umalaya wa kisiasa bure Ruto aruo kuendereithia muno na eguru na antu bawe atarite mathabu enge urio mutetherie kimurano jwakwa akuria hatuika umwega acoke achuonge aumbie uzu lakini yankwendo mwira atiri tabadhari batwe thirikari rero turi miru na Mount Kenya katwachwire na twatura kurumwa ndeo tukira kwa nande iu ni itimenya kubua ni ya Kenya kuisha te Kenya kwanza tafadhali tutumba kutha bara bagutwira tirobo kama utibua kwirigana atiri okay akwithira utimethene igo withira ukiriwa kuri ande buriwa ndu okay akwithira utikari methene arabi kwayirwa arabi utawa bikwayirwa iwo kuriwa iwe withanine kuriwa ko watu antu bamiru izo zimere kato kuriwa tuithanine tukimere nonto yamiru bere Nero ethere na minister bairi itera Uhuru twari na munya na mwekuru okume iguru wao Margaret Kobia twari abairi itera Kibaki twari akirito na mwiraria baitu ina mwana awetu mwana mwega sana mwana competent mwana kurepresent JC twachinja ni rwa banda sawa lakini itukwita tena an extra one tuweza kwenda tena onge umwe ena uge kisiasa tuweza kwenda tena bana baili bado turamiru athauze thai batwi itukimere kuriwa ini nangi gwitikagia ngugwitikia mutegeri wa mimi tukita na mbere kuroge tutegera tafadhali nikurekera wina kiugia kulingana na majero tuko tukiariria na wina mbere kuroge tutumira